Bale hambai ini ni oro je kok sablai mani ke omong completely kaisa NGO organization abo bini bumung kai DOPHA a DOPHA ni definition kai defender of people's heritage and awakening oro bahai kai chin borogno rokha khainai bahai kai chin society no rokha khainai bahai kai chin heritage no rokha khainai bahai kai chini joto overall no jeng rokha khainai aboni tuino tini kok lamoro o je DOPHA ni tei aboni logi je NLFT ba tirprani je according money abono tibo tini oro alochona angka bini je 2.5 je crore as je funding abono bhaike implement nai saboni sake implement nai bo system nai abono bo jeng je asuk sal je tirprani je chobao subai tongnai rok borokno abono srai ke tini sai kenarika omo angkai Yacharai community hall omo Obiram Sriti community hall ni sinijago Yacharai bazaro aro tini obo je program arrange khaijak oro pandawo especially tamnai je DOPHA hani je organization NGO aro ni je executive committee ni central body rok bishes kai president vice president secretary general Kwrwngwi erpore nini organizing secretary cultural secretary ngaborogno tini oro paisa paike actually DOPHA ni main samung nongka
how to protect your people. Chini borokno bahai ke jeng rokha khainai. Rokha means je different je practicing tongmani. Romni jengni drug theke jeng Mwkthangni gobangma tamnai chini anti social theke jeng rokhangnani ba chini je land bahai ke jeng restore khainai. Je illegally je land dog chini ngthangka transparent kha aborok tei chini cultural chini language aborok no bahai ke jeng develop khainai jeng nai hangkai Northeast we are the majority means those who are speaking in kok borok ba kok buru aikeba buru kok nini kewa aikeba nini dimasa garu hajong asam bebag no tikangkai jeng je o Northeast jeng majority hai phiaba abo jeng same platform of phaimai nei bagai same literacy phaimai nei bagai jeng different jagao different nei sinijak tong hai ke abkhak naharino jeng chongkha o DOPHA not only in Tripura but also the entire Northeast we have work. DOPHA ni kono kaise portal tongo. Ang DOPHA ni organizing secretary hisabe tongo. Ani mung di Kwrwng hai ko Binoy Deborma. Thank you.